Yes, I am called a year Asen North and some no emuna. Ukopia mo no NPP amanyo di mo nipa mienu na wakofa krata wo pese wogina na no ne ne mfimfi mantem wo panyina wo no na wogina NPP amanyo na na mu bi atutututu enkomo na party national yes so panyina wo no na wo ho no me ne twenkomo no wo chese wo be fa form na 3000 Ghana wo wie na wo filing so 35000 nipa mienu na sabre we wo tiri pese wo pre. Impanyifo mienu eka NPP amanyoko no ho wa Asen North mpeswa no eso Charles Opoku na Frederick Freeman Chey akofa nkrata wo hwese NPP amanyoko no parliamentary primaries ye nche wode behhehye so no obetimi apre de bere no ebi na nkrata akofa ye no wode ma wo mo 3000 Ghana cedis sanso na so wie bibia na so de nkrata no e konso a wohwe bonanim se ode 35000 Ghana cedis ebeba abra NPP amanyoko no central regional representative wa Asen North Anita Love Obo eni Adom Kasee etwetwenkomo no oche primaries ne hwehye panyefo de gwa kwem enhezi ye na edwumanti yegudu a forms no pi na wo ho nto bi biara onu so ogini hu zide obe contest for the primaries wa Asen North no so yeretwan inde ye boko na enyibre be ye 5 nyame ya aduma ochina no ye closing date se obi so ba ye wa ha he no so yeretwan Enwechi Charles Opoku and Frederick Freeman Chey anamusifo ane wo honom no eso jinsem sei ene to aso. Yeba be pick form no on behalf of Honorable Charles Opoku. The one and only. Bani say okokese na duru honom a obetumi akon no age akonya no de ama the New Patriotic Party. Na impempe no ya papa de nisuade hu na si nani so de ene bebre. Na waye krado say ye ma no akwanya na obedi amanyoko nanimu a obedi akonya no nokuremu ne fe nso so na efe no wabo party ne ho ban na impuntu a esefata Asen North no wahwe amanini na nso so atoyie yenim se omobo woni a omonim wo na woni abre na woni mo ayeduma no bebo mo abaso there is a story with NPP for your woni a abre party mo abaso yenim se this time round Asen North is going to do that.